swase nkwana ya itobono yo kurigereria which way Raila kirtote wa which way Raila iga bange nkobori barenga kurubono nimetenone abana inchi na boiga baraibande bage siasa ne baninu abarari nkogendra muri kubori ngase ngenchomete mwako yonkore yasinari goika na maskani ya bwata bange bate banga bono onyara kobaka gotumoka nando esoke tabanga risasi bado kwa mzee iko imebaki moja nande hiyo risasi moja ikitoka nande chinkumanchiro nande nga erwe kwa tairenga wa Kenya wakimpea nafasi bamwanjire na baba chikogendra bana so kurigeria na soko chakira chinkwana cheito what do you predict aronduna yo murari wa mangana igage siasa gochibosio mheshimiwa Raila Odinga which way nje egento kegendete Kongo kina Raila was very interesting na Raila getting Raila over the center of politics ya Kenya for almost 27 years now and every time abantu bako write off na lia agosokie kadi ende ngao ndimaje sako kacha kadi njia lakini agosokie kadi ende ngao unabona iga I think if there was a time Kenya yaringe kwa sababu Kenya bali confused politically mbono iga ande bako confused gwetera so muntu yomo uyo goruguraira Amolo Odinga the enemies kwa sababu bisabaye mbali shuanga ngiraira taitokora abasani bae mbali shuangiraira taitokora na wale neutral na baro mboma itingia taitokora bono it's guessing game ngaki Raila ninki ara kore next but the nego churching him from the statements that he made yesterday reaching some chairman zone Machakos Raila will shock many people